Kulturna stična točka v Sloveniji je v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije in našimi partnerskimi kulturnimi stičnimi točkami iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Belgije in Srbije organizirala okroglo mizo na temo Umetnost in javni prostor. Veseli smo, da na festivalu Fronta lahko letos gostimo konferenco Umetnost in javni prostor, saj je tema letošnjega festivala Telo in mesto. Naše razmišljanje velja predvsem domačinom, kako oni dojemajo prostor, zato smo medse povabili tudi avstrijskega umetnika Vilija Dornerja, ki je ustvaril v mestu Murska Sobota in bo predstavil svoje delo z naslovom Telesa v urbanem prostoru, Bodies in Urban Spaces. Vilij je podobne dogodke izvedel že v vseh večjih mestih, festivalih. Tokrat ustvarja v Murski Soboti in veselimo se, da bomo dobili nek nov pogled na mesto. Hkrati pa je konferenca Umetnost in javni prostor in sama predstavitev dela Telesa v urbanem prostoru nek presežek sinergije umetnosti in teorije, ki nas po moje lahko pripelje do nekih novih pogledov in mogoče celo rešitev. Na okroglo mizo smo povabili raziskovalce, arhitekte, urbaniste, umetnike, producente, ki v svojih evropskih interdisciplinarnih projektih tematizirajo prav umetniške intervencije v javnem prostoru. I'm very pleased. I was very nicely surprised how the conference was also organized. Nisem bil še kdaj prej skupaj z tako raznolikimi ljudmi iz raznih področij, torej urbanisti, geografi, umetniki in potem organizacije seveda teh kulturnih stičnih točk. Zanimalo nas je zlasti, zakaj se umetniki sploh odločajo, da uporabijo javni prostor za svoj oder, ali jim javni prostor predstavlja oviro ali spodbudo pri umetniškem ustvarjanju. Po drugi strani nas je zanimalo, ali raziskovalci, arhitekti, urbanisti že pri načrtovanju javnega prostora upoštevajo tudi občasne umetniške intervencije in ali te aktivnosti, ti dogodki vplivajo na oblikovanje tega prostora. I think the role of the artists in using of public space is that they should try to make it more beautiful, more rich. V bistvu se, bi rekel, z umetnostjo ali s to intervencijo ustvari spet en nov prostor. In ta prostor je definiran za en določen čas in ga formulirajo, osvajajo, kreirajo več ali manj tisti, ki so tam navzoči. What we call art on the street, it kind of means like I want to feel okay outside of my own territory. I leave my own territory behind, I go out on the street and I want to see some live things that change me. Naši gostje so razmišljali o tem, kaj je očem prostorskega načrtovalca nevidno in pritegne umetnika, da se odloči za ustvarjanje v javnem prostoru. But art is another level of communication that comes into public space and sometimes provokes inhabitants. It changes in their interactions and gives another level to them. For me, it was really interesting to speak with colleagues, artists who are architects, and to hear their opinion and what they think about when they create parks or some public spaces like I don't know, squares or places between buildings. Some experiences from the artistic activities could be a good input information for the urban planners, as well as some urban planners activities could inspire, could be connected and inspire artistic activities to provoke some
desired effects in public space or something similar. Zaključek pogovora bi bil ta, da morajo tako odločevalci kot uporabniki in strokovnjaki skupaj soodločati in soustvarjati kvaliteten javni prostor. To be short, in one sentence, why we need art on public spaces is because we don't like to only have practical things around us. Practical things kill us, you know, like the mobile phone, this is a practical thing. Mislim, da je najslabše pustiti javni prostor samo kako bi rekel, dizajnerjem in tistim, ki pač odločajo. Mislim, da je javni prostor odprt, ne bi bil demokratičen, tako kot v klasičnem grškem smislu agora, torej prostor, trg, kjer se ljudje srečavajo in kjer se stvari razvijajo. Upam, da smo s pogovorom odprli prostor za nadaljno debato in spodbudili nova sodelovanja in se lahko nadejamo novih interdisciplinarnih projektov z področja umetnosti v javnem prostoru.